Ringkat kajing senran ke babon kinong kershan. Uspika jangka Metbah Legislative Assembly bat Presiden jangka UDP ubak Metbah Lyngdoh ulai bantap kateng mentagasngi kahendu tarik urempang arajar pulai. Ubak Metbah ulai bantap kateng hapa office DC Eastern West Coastal District. Hakaba ulong ukotong ubak napa Eastern West Coastal nakaseng UDP bantap kateng hakatega jakat rekam. Lapan kedong ini bana mainan konsensi kendon kembang songut ki ketong banyak kon ya kan dika election. Kita kilong babat scam merentah tiang nak kaseng Kongres. Bacan lang wardi nak kaseng BBP bat kumjuru ketong jong kaseng BJP. Habe kram kena tok khabar ubak Metbah Lyngdoh ulaong. Baka jeng soskam menjob yu ya kan dika election kedai namar baki paidbah. Ki penpau ke jeng songut yu ya ki ki kam boleh hai ni ki sansnam ki beladem. Haka juga por ulaong ru ba hakabede bat ka UDP na barok koi ke jella. Luang balik saya yang mentang 4 tip hadu kat nongot ke UDP kan job. Nama kalau penyang ke masa hundri konsumsi hendrai. Setiap syua election lesi nak kalian nak sangka sesuatu kan nongot ki katong kan job. Ni yang mentahi uang bah habala penyang sau penrongot ka sangka community baru kan job lut. Injit BIP. Okey. Tak ada boleh bagi om. Ngan ong kumno dah yang jong. Kalau pasang belai ke bahatam nak kena konsumsi. Tak kalau ke dia bagi baik kim kita nak jadi sos kambat ki kuai yang banga depan tempat di account banga kun yang ka nation Kau ini kaba mo lesika kaban sak ma ba kaban yu phir ka dei ka district mo tendi pat ki dang don ki babon ki jingduna kum UMLA bat unu mi khanya ka than ki pat ki jingson kam ki ba phi kani ka district ma ka don kam mat right ni ke district tu usually ke berobor ki create ke district kalong man ra ya ka jing sinchar da kamjan segi paidbah katakan long ketong jong ke grade ya kena ke district dan ke civil subdivision kumta tata ya kabedi ke district pada kalong ba baru ke district office jong ki line departments of ke they been set up apa kena ke district ke jong but kena kalong ko wedi kitong nak kena jong ha ki ba ngarung ngadang anut ba ka don ke bentar ba krab ha ba nakan juga nak banjung ba pikir pak anak ban ban yo i ba khat san snam ki ba ki legit kum UMLA na kanika constituency government ban matang yo i ba klap pen kre ding ni election ke respond upat ba ha kanika tem ke ba mata bat kum nu ke jing ya khair ke jing pen kre jung pi election adam nu jor ki gi lai talik kan ke ba akabedi bat kanika election ke ba mata nakan jongaru nganum sung slur lada kikam ki jam la ni kita kijing community ki ki pai ba ngama man penor lo henry ke ke ba sok men ban pan pa hangi phi klong ade ba menta siti otam arti udna nyala ya konstitusi kan tu ki snong ban late ban campaign election but what chwa kataro metala kumba sanbunai hindu nai wang so pla ka long ba hadin ngai kundu i kat tu kan ningut ki parlok ki umjo lat ban kesane na ki election di baru lightly no club no MLA election dan MDC habis di parti berkum tak ada kilong ginong kesan ki barat ba jong ki political party ki klain ba hapo melang le hak ni election ke momenta nagalen jong ki wan sakman dalam kaman sumha ban pau ya kata ka jing angnot jong ki ba ki kwa ban ai ki kesan ko ba hak ni election ke momenta tak kalau ban ko kabar pat hadin pengai kendu ya kikat tu keningun ki sorsa snong ki rang ba snong ki riu pai ba simen bat kumta tata ke banga ju libur bol ki ba ke jing haba ki pen pa ba ngi kwa bat wan me te kan ma pi na banga kli ki ke daw pi ko chanya ta kan ko ko kan ju kli ki barbo bar ke kli ke jing ju ba ju ki kalong ko banga ada sngo ngan ongum ngan ngamak semua tu dengan perkat haladi nama kalau ke sutu ke jing jubab ke syampang ba ke jing jubab ke long rangba ba ke badan ke jing kat bayar ba kadi kami tu iwe ndi jan baro ba ke jubab juki ke long ba yang badan kani ni filale aga bade ke development ke roy ke nadong sedong ke bade jam konstruksi ni de ben pau ban wan cepat ban wan te bet fi te ban kalong ru ko juko por yang ba ke daw
kebanang kali yang jungi ngin suya persyasi pi kata kalau kamu mensem jong kinong song dari konstitusi nalor ki baju kursa je na to kini ki we ki parlo bom jo kan kesana kita pau je de ha bari bani kan pau sya jing sungu ki ba bom malang ba kan ni election ke pemerintah pemerintah ini ke bot ke bang yang ke bot jong ke jing sungu nak ki paidbah ba kinong song jong ke konstitusi mai konstitusi nak ke ko Kumu present jaga UDP ba mana pila ni ka ai ni ka assessment try ka UDP kan no seat kan job dan ni ka performance juga. Well, hakabedi bet ka assessment nak bertak kan nuk ligisi. Nasu bot on ni bagi feel sa pun remote. Ya mentak ka de bro. Bagi expect for the of remote gili benjo. Kata ka expectation jong. Kan nuk political party. Claim da kin batang kata lan tangkat ta bagi jong. Then real assessment kan nom bahadin. Kam hadin. Nama mentak kadang it's too early in fact when assessment done we are the konstitusi bagi assessment kalau very positive but kadang ka dakashin ke babu ke internet ha ka beri bat ke respond jong ke paidbah ha ka ni ka election ke pemerintah de let's say lakum kumno atrai kumba sitio le spurs ni shwa ka pulinde atrai malu malangi la sung hi hangno idang ki candidate ki jong ndrei ke jingtu ke jongi ke lomba sisin mengila bu ki candidate ni kuat begitu kan diri gili benjong. Nak kira konstruksi. Habis dia buat ke kena upai ba UDP ke dalam sarkar. Pi kong present kumnu pindik upai ba, ban persung thu upai ba. Ke kita ke jingdon UDP ba NPP. Hatu bai dia khamtam ba kinong hikai bat tu ke jingja mu. Ye ki jingja ki ba phe ki ja bo. Kanu government nak apa sekapo. Ngimla ban laj ya ni jingdon hi jingja bagi don. Ndai kawai ngam ndai bang thakti ka leng dungi kum ko party ndai kawai ka long bangin don haka liang jong ka leadership bangin yaram ya ka government ini ka so ba ka don ka jing wo ka jing nam sene setai but ka jing pen snow na ki paidbah ba haka ne ka kinti ka bomanta ki snow ba ka de ka banta ya ka UDP ba ka nyalam ya ka so de menta na ka jungi ngin prestom habarok ki konstitusi ki bagi na pilih candidate bad mangin penting kena ba ki candidate jungi ki di benjok mengenai keren mene bad hak jo ko por kene ke di kalat ka kabu ya ki paidbah pada kinyo ya kene kalat ka kabu sisien sansnem what let perkat da kumui dada ki paidbah ki la kinyum ai kene kalat ni ke hidup di hak di platform manta bangin jo ingin pesan bangin don ya ka bentar ke jungi ban tahu ya kesoka bal bangin lead kata kalau ke ting pai ba la ki mai lat yang ni bangin lead next scam kalau ke jing har ke jing babi na ke pai ba la ki le kata ba syek nyum bro sans nem la kam don ke dulu ka bentar ke bakin ai lat ni ko pakai kata tu pila dep hadap dan kan itu pila hun ni ki kam ki jing terima ki terima pi bat segi ki berang sa Nano kini berkait kita nak usah mana, kaki ni kat sang kini kesana. Well, district kalau kau ika isu ke bah, kita keren lagi post nem. Hadir mengenai rakyat district kalau mentah kumno bangin persang kumang kalau mana benar rakyat ki district office yang kilain department di bawah paper kau ka, ni ke district apa sama ke jumlah. Jadi tu jong kani kalau bangin rakyat yang sensar kam jan sikit baik. Kamu pun kadi bandon ke close connection jong kini kilain department bagi paidbah ada grassroots level. Ini kalau kau ke agenda ke bah nak jangan anut sisa. Bak kata ke agenda kalau ba kumno bandrat ni kau ya ke jingduk ya ke jenjar ke jong ki paidbah grassroots level. Dan dak jing sensar ke jengai kumnya mentaki district office ke dan sudah nok story. Kasem jing nadong sudah aku beri ba ki kam ki jam ki bari ban pentulun nak bentar ki gitu ni pak kan okey ndai hakan ke bentar ka bentar ingin skam ba dak jinyo i ke district bentar ki paidbah kin ai ki jing senya bat haba in job bat bagi nyot dan yalami ke sarkar ma ki district line district office yang ki line department bak ingin bersang ban set up gloi kat bala de kaya ka bapulong epin adu sa bapindong sa ka banyak kon election mo beli bapije dia ka parti UDP mana ka daw
Mendai banga sukha yang ha ka parti jong ka regional dengan parti dulu. Mendai kan banga nang hai nang san ngadang kita kan sim jong ka jing e ya ka jong. Banga don ka juk kan sim mangan burom yi giwe. Te naso ban ong ba ka regional party yang ta ba nadu ka ban kong ka banga jit i ba ka detang ka UDP ka ban la ban sustain dan ke ban la ban continue ha ka bede ka politics bangai iba ka UDP kan nong ka wei ni ki atiar ban la ya ka ban te ya ki kam ka bede na ka ban tak interest jong ki paidbah ba ki no sus nong jong ka state ba jawab ka jo kata ka de ko wei ngang not ya kata ngam dapat menteri cibun ka bede ka ti ya ka ri palat mre ngakwa lakung kulung bangin pesang ban dolong ya kita kijing community jong kiba bon bala kiba khamtam hakani ka kenti jong ni election ke pemerintah ka jing community ka jong ki paidbah hakabai dei bat ka party TV kalong very high kalong ka ba scam ha ka di tak